Tripura nakaslem jong unongsan Hima. Kipulet ke East Ganja Hills District, haringkat kipulet ke Anti-Narcotics Task Force, kilayo ban kurup yo Ganja, ubadan arspa sanpuai pan lainot iwe kilo, balayo ban kem Ngut ki Briew ki bana ke jela Tripura. How kurwo kubor Additional Superintendent of Police ke East Ganja Hills District Clearian, uba bijarwa ula pentip bahaga kat kandai terik ujeliu arajar arkulai, kipulet kilayo ban kem Ngut ki Briew ki bakit yo niu marbi an. Kini ke Ngut latip kertengkum ujoyel das, upronoy Mazumdar Gaurav Gupta, Karnajit Sarkar, Sujit Sarkar, Ututan Sarkar, Barusanjit Sarkar, bat kini kidei kibana jela Tripura. Hadian ke jingyo jingtip kebatik kena kipulet kilabat ya kawe kekali tata tigor ke badan yu registration number TR not UA BT not R Riusan kabala pet kran na nongsning hak ba kani kekali kala penhir set ban pet bat kala bu jingma ya ke jing kipulet bat kipulet ke Anti-Narcotics Task Force uba jerwa la pentip bah kapor sansa pusan janmit layo ban batno ya ketika kali hathanat clearian haringkat kita ki Briew ki basyong haka kipulet kila kiam Shah laingut na kini ki Ngut bat hadian ke jingkeli benya lalap bakadon sakawe ka kali Hyundai i20 kabadan new registration number TR not UA BW not R lai UA kabla syong da sangut ki we bat ki Briew ki bakit yo niu marbian ha ke jing talasi ka kali lalap ya san penyo tli ki paket ki badan new Ganja ubadan hadu arspa sanpuai pon line not UA kilo balayo ruban kurup Briew tli ki mobile phone kapisa lai hajar sanspa tingka kakali tata tigor markakali Hyundai i20 kabadan new registration number TR not UA BW not R lai UA yakini ki Ngut lapan ngat da kamukot dumah hathanat clearian balapun rong hapo ke NDPS Act kajing tokit halor ban thwet igiwe pat ki badon kti karang ya chakman